glavnem, mi smo danes na Makkonu, vsako leto je isti cajt Makkon v Ljubljani na Priju. Mano sta Jurija. Fotograf, edni pa sem spremstvo. Ampak zdaj gremo večkrat pogledati stojnice. In kako je biti spremstvo? Evo, radno sem še samski, tega tudi odhodi bo zdaj moj Instagram. Thank you. Ej, zdaj pa je, a da še kaj še mojega, je tudi tle eno... Oh my god. Obožujem. You did Bowser, you look amazing. Ja, jaz sem pa Mr. Bowser. Ja, pa še Aquaman. Kje je Amber? Miss Mofucon. Vse je sama naredila, vse, tudi to in krilo in mašanco zadnji, pač amazing. Nogavice si tudi sama naredila. Oh my god. Everything. Cute. And it's lined. Ja, pač, I can't. Dober, Jan. Se ti paše? V glavnem, furry, drugač. Kako mi gre po štengah? Fucking amazing, I love A it. kakšen cake ima, stari moj? Ja, no da. Damn, boah. Ej, to sem jaz po 100 kilometrih, ko grem lovfat. Takole rd. Dej na stopico malo red pokaž, samo pa red. Koga? No, just fishy pussy. Kak mi je gor kamera? Oh my god, Look ja. at him. Fabulous. Pač, jaz ne morem, no. Pač jaz sem tako cute, no, le kako je to. Mene je strah. Zakaj te si slikal? Ne, jaz se bojim kosmatih. Pojď si slikat, no, pojď si slikat. Laga obdržita. Ja, keep him. A tu fotulja je to posakaška naša reprezentanca. En autogram moraš dati. Zame. Ja, pa kako vam je ime? Alja. Zanja. Vse zgodi. Ti ga pokaž. Miguelitos. Oh, buti. A, ne hodice, lahko je poskeniraš. Hvala lepa. Glej, opič. Hello. Zdaj je moja ljubica tukaj na mofukonu. In je zelo čedna in jaz se bom poročila z njo. Nimaš izbire. Look at me. Kaj pa če ti mene potegneš? Poroka, menč. A kje se kjer popiše? Ja, dansko kiki. Ali ti, princes Peach, vzemeš Lazarja, tvojega dolgotrajnega a vzemeš princeso Peach kot tvojo dolgotrajno ženo, ki je zelo cool. Skrbela za male. To se moramo še domeniti. Well, you may hug the bride. Imamo outfit, predstavi nam cuteness. Oh my god, ne to. To je outfit iz Koreje, straight from Korea. Oh, the OG. Moja pa z Japonske, teda. DIY Ari, League of Legends. Emo, Ghost Girl, E-Girl Ari, ja. In leče imaš, no? Ja, oh my god, wow. Oh my god, Korean. Get a fine line. Pokemon. Jaz sem obsessed. Spirite doje? Ja. Giant shit. Damn. Lara is... Nimaš trikotnih jošk. Ne, nažalost. Ne. Veš kaj je nekaj skrat trikotne modece cirka 1960 približno, ne? A so še vseeno v redu, a ne? Ja, super. Dobar dan, Mad Hatter. Oh my god, wow. Ne upam, sorry. Kaj če se pomanjšam? Že to je na lastni odgovornosti uporabljati. Ja, pač pa me lahko Mario pohodi in to nočem. In pa imamo taki mali flaškici kot mala želvica. You would be a pocket size, tako da te lahko dam žepe, te odnesem zraven kar bo cute. Ne, hvala, ne. I mean, it's consent is everything. So. Ja, pokaži mi malo klobuk. Yes, all the details and the hair and the, kaj je to, wrinkles. Tak zelo thrifty. Ja, to je vse z moje mare doma. Same, jaz se tudi tako oblačim drugače. Ja, it's my grandma. Ja. It's fine, ker imam
šoldrski so 4-krat prevelike. Ja. Ja. Pa imam pocket, ki so dejansko moški retec. Ja, ja. Ja, tako da. Še so mi tile. Ja, to pa je vse, to pa je. To je zavesa od mame. Pravzaprav skupinski cosplay naše mariborske grupe in Ja. si ga delimo. Zdaj Ja. sem že, mislim, da sem četrti Ja. po vrsti, ko ga nosi. In vsak pač nosi na svoj način. In jaz sem se odločil, da bom nosil brez srajca, Ja, ker mi je vroče. Hello! Zaplešim malo. Oh, yeah! Vse kega, no, Madonna. O, jebem ti. Ja. Daj, kva je bilo to, no? Kaj je jezno? Jezno! Kaj? Samca, no, ne gre. Zdaj se tako, da sem tršan. Prav spomnil sem se. Slište me znake. Kaj, daj piton. Čakaj, okej. Treba z občutkom, ali pa manj podmazati. A čuda, sploh ni čaj, ampak je... Kaj? Ja, ni leden... sirup. Ne, ni leden čaj, ni sirup. Led je not. Led, da bi se nekaj slušali. Sluši, ja. Kam Jure je vzel, kaj si vzel? Jedini čaj brezko. Čaj brezko, mi imamo pa jagode. Okej, mi imamo jagode. Kaj, kamalino? Mogoče bi bilo boljše, če ne bi bilo bobik noter. Dijem, hvala za to, da lahko pijem. Laktoza. Drugač, tudi jaz. Tako da, Naj darujete, dragi ste. jaz ne vem, kje bom najdla dejanski strawberry milk. To je drugač kar blizu, no. Ampak, lej, strawberry milk, ta pravi, ti si bila v Koreji, si ga pila. I'm gonna bring it. I drink strawberry milk, banana milk, chocolate milk. Yes, I'll bring it. Strawberry milk in no, I'm obsessed. Toliko sem imela slabo kožo in toliko sem kakala, ker naprej, ampak pač pozvolite. Hey, it's fine. Ja. We have bidets. Ja. Imamo smučarje, imamo Franceta Prešerna in njegovo Julijo, ki se igrata z figami, imamo seksi zajčice, imamo kovboje, imamo bogove, za vsakih nekaj in mi smo seveda all inclusive, imamo tudi EM, tudi oni so ljudje. Imamo tudi seksi dekleta, ki prinesejo milkshake skozi kaj se že, whips to the art. Imamo tudi šolska dekleta, smo preverili. Imamo čarovnice, imamo jesenski vibe, mora biti v vsakem kalendarju. Na koncu imamo tudi božička. Tam so neke knjige. Jaz imam rada knjige. Gremo gledati knjige. No, boš ti kar ti naredil avtor. A isto, kot sem rekel. Ja. Tako da, ja, to je fuk, to je to za video. Hvala za gled. Upam, da smo vas razkrili in vam vsaj malo, kaj sem rekel prej, stimulirali bradavičke, ja, to je to. Se vidimo. Se vidimo jutri. En francoski poljub, samo... You better watch out, you better not cry. You better not call on yours, Jedi. The Empire is coming to town. We have a Death Star, we tested it twice, tracking down rebels and ending their lives. The Empire is coming to town. I have a very bad feeling about this.